Okay guys, nkuko mwabibonye kuri title na description ngiye kubereka uburyo ugiye gukoresha YouTube channel yawe ikaba ya promotinga izindi mbuga nkoranyambaga zawe. Rero tudatenze tugiye guhera kuri TikTok mbereke uburyo ugiye kuyikoresha ukayikorera promotion. Iyi ngiyi uraza ufungure application yawe ya TikTok. Aha noneho wowe uraza hano kuri profile, nanze ko haza amavideo kugira ngo baye baduha icyo bita copyright. Noneho uraza ahangaha urahita uza ukirika hano handitse edit. Aha ukande edit. Aha noneho wowe ikintu uraza ukore, uraza urebe hano hantu handitse link yawe ya TikTok. Aha uhakande, noneho uraza ukore copy. Urabona ko baduhaye kuba bakopiya ino link yacu. Noneho usubira inyuma. Aha urabona ko channel yacu yitwa Slimukateke, niyo username yacu kuri TikTok. Wajya ukadufollowinga nta kibazo. Ibyo nubirangiza rero uraza aha ukupe uze no kuri Facebook cyangwa se Instagram. Uraza uze hano kuri Instagram. Aha noneho kuri Instagram uze ukande kuri profile. Aha noneho ukande hano handitse share profile. Aha naho uraza ukopeye ino link ya hano kuri Instagram. Aha noneho ukupe byose. Numara gukupa byose rero uraza ushake application ya YouTube. Aha uze ukande ahangaha rero kuri profile yawe ya YouTube. Hano munsi kuri profile yawe ya YouTube. Aha tuhakande. Aha ukimara rero gukanda hano kuri profile yawe ya YouTube, uraza hano handitse view channel. Aha view channel rero urabona ko twebwe dufite abasubscribers 862. Aha noneho we uraza ukande hano hantu handitse more. Uraza ukande hano hantu handitse more. Aha nukanda hano handitse more rero urabona ko hano dufite link ya YouTube, tukagira link ya Facebook page. Aha izi link rero nkimara kuzishyiraho social media zange zazamutse mu buryo bugaragara, mu buryo bwihuta, bidasabye gustruggling. Mwabonye nka TikTok hafi aba followers 4,000. Facebook page nayo yahise igira aba followers 22. Reka mbibereke, ariko hano noneho ndi bubabereke namaze gushyiraho zino link zizajya zipromotinga social media zacu. Ibi byose turaza tubikupe. Tuze hano kuri Facebook yacu. Aha Facebook yacu rero turaza dukanda hano hari utudomo dutatu. Noneho tugiye guhitamo ya Facebook yacu ya page bita Slimukateke. Aha aba followers rero twahise tugira na abangaba 20. Urabona ko twahise tugira aba followers 22. Aha ndabizi rero ise wibaza ati se ibi bintu bikorwa gute? Aha ibi bintu rero uburyo bikorwa, uza muri Chrome yawe. Aha muri Chrome yawe ugategereza. Noneho muri Chrome yawe nuhagera uraza usearchinge creatorstudio.com. creatorstudio.com twebwe kubera rero dusanzwe tuyikoresha ngiyi hano Creator Studio. Aha reka dukoreshe kano creatorstudio.com. murabona ko twebwe tuyifitemo. Aha uze uyiklikeho. Aha ukimara gukora click rero ya creatorstudio.com, uraza ukande hano handitse login. Aha muri login rero hari bukugeze kuri youtubestudio.com. Aha rero iyi video nuza kubona igufashije, wibuke ukore subscribe, ukande like kugira ngo tubashe kukuza no muryango wa Slimukateke, ndetse ujye uba no mu bambere babona video zacu twa uploadinze hano kuri Slimukateke. Bibutsa ko ikoze like kuri video nk'iyi ngiyi ubu dufashije gufasha YouTube kuba yakereka video yacu abandi bantu, ariko nawe ukaba joininze umuryango wacu udufashije kuba twava kuri level imwe tukagera ku yindi. Aha rero nugera ahangaha uraza uziuminge, noneho ukande kuri aka kantu ka customization.
customization ngiyi hano ngaka kano kantu kari munsi y'idolari. Aha customization uraza uyikandeho. Mbibutsa ko ino customization ifite umumaro wo kuba wa designinga channel yawe uburyo izajya igaragara. Aha customization ubikandeho. Aha noneho numara gukanda kuri customization uraza urebe hano hantu handitse ngo add link hano hepfo add link. Aha noneho uklike kuri add link. Nuklika kuri add link rero bari bukwereka hano handitse ngo link title, bakweretse n'ahantu ho gushyiramo ya link twakoreye copy. Aha noneho dukupe dushyiremo link title, nenda twandike ngo aha katubanze dupestingemo ya link. Aha tubanze dupestingemo ya link. Aha pastingemo ya link. Reka duhere kuri ya link ya TikTok. Aha nitumara kuyishyiramo rero turaza dushyiremo link title. Aha twandike ngo aha follow our TikTok. Aha ibi rero nubirangiza uraza nanone ukande hano hantu handitse add link, ongera ukande ahantu handitse link title. Aha cyareka tubanze dushyiremo ya link ya Instagram nta kibazo. Ya link ya Instagram. Aha link ya Instagram rero ni iyi ngiyi tugiye kuba twapestingamo, twandikemo follow our Instagram. Aha noneho tuza hano hirya dupestingemo ya link. Aha bibanza kugenda bitinda gake ariko bigeraho bigakunda. Urabona ko rero bigezeho bigakunda. Noneho uraza aha uraza ujye ahangaha turebe ibintu twakopiye, noneho dushyiremo ya link yacu. Aha ibi byose rero nutubirangiza urabona dushyizeho aha wa instagram.suri. Tubanze ino link yacu tugire uko tubikurikirana neza. Aha tugira ibyo dusiba kugira ngo link yacu ibe imeze neza. Aha tegereze gatoya kugira ngo link yacu ize kuba imeze neza. Aha noneho murabona ko byamaze kumera neza. Aha noneho we uramanura ureba ahantu handitse publish hano hejuru. Aha publish ndizera ko igaragara. Publish ngiye hano. Aha uraza uyiklikeho publish uraza uyiklikeho. Aha urabona ko batubwiye ngo change published. Noneho dusubire kuri YouTube. Aha nidusubira kuri YouTube yacu rero dusubire kuri YouTube yacu, dukande hano kuri profile yacu, dukande view channel. Aha dukande hano kuri more. Aha wow byiza cyane kabisa. Aha urabona hano dufite ya YouTube yacu, ya link yacu ya YouTube, dufite Facebook page, dufite TikTok,
ndetse dufite na Instagram. Urabona ko ibintu byose twesitayemo kugira ngo YouTube ijye ibasha kuba ya promoting izindi social media zacu zibashe kuba zakora. Rero mbashimira umuntu wese warebye ino video, nizere ko yamaze kubona impamvu yo gukora subscribe kugira ngo atazajya acikwa na update n'imwe hano kuri Sirimuka Tech. Rero mbahaye ikaze mu zindi video z'ubutaha, noneho ubutaha nzabereka video y'uburyo ushobora kuba uhagararanye na mugenzi wawe ariko ukaba wakoresha interinete ye cyangwa MB ziwe atabizi. Rero nizere ko wamaze gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzabe mu ba mbere bazabasha kuba bakakira ino video izakurikiraho. Welcome.